Bizde oroza boyunca bir hadis var. Bu hadisni köp adamlar to'g'ri emas tushunib, to'g'ri emas amal qilib, o'shani menen orozani buzib olib yurishadi. Bu hadis hurmatli bir tuğandarım İmam Hakim Mustadrak kitabında aytıp Sahihun ala şartı Muslim. Muslim'in şartına to'g'ri kelgan sahihte bağ verse İmam Bayhaqi Sunan-ı Kabir'de, Daraqutni Sunan'da, Abu Davud Sunan'da, İmam Ahmad Musnad'da keltirgen hadis bu hadis mınday. İza sami'a ahadukum an-nida'a vel ina'u fi yadihi fela yada'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Sizlerden biriniz azan uqqanda kolunda idişi turgan bolsa, idişin jerge koyup olsun, idişteki muhtaçlığın kandırmayınca, bitirmeyince deydi. Eğer de sizlerden birinizin kolunda idiş turgan bolsa, tamak jep atkan bolsa, azan aytılınıp kalsa, oşol idişteki muhtaçlığın bitirmeyince, idişin jerge koyup olsun deydi. Bunu tüp düşüngende kanday, ertemene şunday cevapsan imam azan aytı verse, tamak jep atasın, jarındap koygonsun. Bitirip koyup giyin oradan başlayıver degen söz. Şunday çıgat da. Bizde bir okuya olgan. Жаңы gelip talebabız, anan talebata tamakta makaron ele deysin de başka ırız tokatında ele boldu. Eti yok makaron, piyaz, ana sarı makaron boldu. Anan tamakta geçinde jegen biz ertemenen ısıttık. Şunda astыбызга koyup bir kaşık aytkanda sen azan aytı verdi. Ana Mamat Kulava, Panfilov imam bolup жүргөн geçe yakında kitaptan çıtap ketti. İmam ana ошолда келген bizge. Anan köp kaşık alып kelip bergen, kaşık jok эле bizde. Anan biz hem bir kaşık jep, ikinci kaşıkka salsak azan aytı verdi da. Biz жаңы келgenbiz. İmanda kança dele emes, namaz dele şu okumay şunday. Anan Mamat Kulavaның kaşığını alıp çıkardı anan asiler jey bergile kırgızlarga bola beretti. Özdele kırgız. Anan biz toyup jeydik, azan aytып jep koyduk. Anan oğuzdu bek jatıp aldık bardığı bizce. Anan giyin men düşündüm. Anı aytkan sebebi görse biz namazımız dele çala, orozumuz dele çala, emele can gelip orozu karmaysın işte sakız janap jüre veresin. Al buzbayt da oyloysun da. Ha şunday. Men sakız janap temir vacısından görüp kal. Bala berke dedi direktör bizde. Janap ne desem onu ırkıt deydi. Ne desem sakızdık orozunu buzat deydi. Anda loviz degen sakızlar oldu. Lazımlar yok. Ama şu entip kursak toyguzup aldık biz. Giyin görsek al oşo bizdi emi can karımı atat bular açığa kalıp anan orozonu buzup başka bir neke kılvasın dep oşol çüştü açıp alsan kafarat tölöysün. Ertemenen karımı alsan bir gün kaza tutup veresin. Giyin kazasını karma berdik anakın. Fatması var eken. Birok mına uşul hadisке tuğra kelet da tamakты karmap turasın azan aytılınıp kalsa muhtaçlığını pütürüp giyin koy degeni oşol Mamat Kulavaның fatvası şunda fatvasında bul tuğra kelet eken. Birok bul hadis turmatты bir tuğandar tuğra düşünüş gerek. Anken uşul hadisти karmap alıp жүрген apendilер dagı bar. Birincisi inna kubaral huffazi sarrahu bi adami sihhatihi bi tariqihi. Bi tariqihi. Eki jolu var. Eki jolun teң çoğun hafız alımlar dayıf dep aytышкан. Bul hadis nedoстоверный hadis. Öte maşhur gelet, birok buga amal kılınbay turgan fiqh jatında amal kılınbay turgan hadis. Misal üçün Hafiz Abu Hatim Ar-Razi aytat: "Hazanil hadisani laysa bi sahihayni." Bul eki hadis, eki jol menen kelgen bir hadis, bul emne sahih emes dep aytıp atat. Ekinci dalil innahu fi zahirihi muhalifun lil Kur'an. Bul hadistin sırtkı manisi Kur'an'a karşı gelet. Hurmatlı bir tuğandarım. Hanafi mazhapta şunda erece var. Kaysi bir hadis Kur'an'a karşı gelse hadis alınbaydı. Ne üçün? Antkeni Kur'an biz anık biliyoruz bardığı mutavatir hiç kanda şek şubha yok toluk turu jetip kelgen. Hadistin mutavatiri var, ahadları var. Mutavatiri Kur'an hükümünde şek yok jetip kelgen bizge bilemiz. Anday bizde anda ihtimal yok. Ahad hadisler ihtimalı var bularda. İmam Bukhari sahih dese dağı dayıp bolup kalış ihtimalı var. İmam Muslim sahih dese dayıp bolup ihtimalı var. Dalil katarı İmam Muslim'de sahih kitabından 11 hadisti Şeyh Albani dayıp dep aytkan. Demek uşunday mesele hurmatlı bir tuğanım. Je bolbosa palan tükün. Ahad degen söz antken erece var. Kançalık sahih işenişli adam bolup olsun, jalgan aytıp koyu korkunucu var. Kançalık afiris bolup olsun, çın aytıp koyuş ihtimalı dağı var. Oşoğu gede mufti bolup жүргөндө surayıp siz uşunday bolup ketişi mümkünbü, unday bolup ketişi mümkünbü, acıdan jep koyuş mümkünbü, je korrupsiya bolup ketişi men aytam,
Эми убада бере албайм, пендечилик, мен деле пендемин, бирок аракет кылам десем, илерге жакпайт да, жок мен мындаймын, мен периштемин да айтыш керек экен да. Жок, мен деле пендемин, адашып кетишим мүмкүн, эми аракет кылам десем депутаттарга жакпайт. Жок, сиз айтыңыз деп, мен айтып убада бере албайм дедим. Толук аракет кылам. Аракетке убада берем, бирок толук токтотконго аракет убада бере албайм таксырым. Кийин күнөөкөр боло албайм мен. Ошол сыяктуу бул жерде мухалиф Кур'ан-ы Каримде келди. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Таң агарганга чейин жегиле. Агаргандан кийин жегенге болбойт деген маани келип атат. Демек Кур'андын захирине хадистин захири каршы келип атат. Ошон үчүн амал кылынбайт. Анткени ахат хадис сахих болсо даиф болуш ыктымалы бар. Даиф хадис сахих болуш ыктымалы бар. Ошон үчүн имам Бухари, имам Муслим кармап алган Абу Давудтар даиф деген хадисти кийинки доордо алым, мисалы үчүн имам Ал-Гумари чыгып туруп сахих деп баа бериши мүмкүн. Сен дагы чыгып сахих деп баа беришиң мүмкүн, анткени хадистин санаттардан изилдеп келип туруп. Демек иштихади маселе. Көрдүңөрбү? Кээ бир апендилер муну түшүнбөйт, илим жетпеген үчүн. Болбосо мына ушундай маселе. Үчүнчүсү, иннал мурада бин нидаи нидау Билал. Азирети Билал 1 саат мурда азан айтчу. Таң вертикал атканда. Пайгамбар айтат, Билал тамак жеген азан айтканда силер коркпой жей бергиле. Анткени ал силерге тахажутка тургула, даярдангыла, туруп кусул-пусул алгыла, кечкере жата бербей, палан түкүн, сарлык кылгыла деген эскертүү. Ошого жей берле деген. Бу жерде айтып аткан идиш колуң арап азан айткан болсо, аны токтотпо дегени бул Билалдын азаны деп айтат дейт. Бул Билалдын азаны деп айтат. Бирок бул кичине алысыраак, анткени ал пайгамбар аны айтып тактабайт эле, анткени ансыз деле бардыгы жей берген, бардыгы эле билет эле. Кийинкиси бул туурасы ушул. Эгер азан айтылып калса, азан эртерээк айтылып калса, сен аалым боло турган болсоң, урматтуу бир тууганым, анда азанга карабай жей бер деген сөз. Азанчы кээде ката айтып коет. Сен аалымсың. Демек, маселе азанга байланбайт, маселе убакытка байланат. Көп такып азанчылар болот да, өзү курсагын тыңкы тойгузуп алган. Өзү мектепте дежуранып, эпте укташ керек, абагында айтып коюп, азан айтып коюп. Анан карайт да ошол 3төн 20 минут айтылса, бул 3төн 15 минут айтып коет да, эртерээк айтып барып укташ керек, Багдадка чейин дагы 1 саат бар. Эгер ошондой болуп, азан эрте айтылып калса, ага сен байланба. Сага убакыт далил деген сөз. Көрдүң, ошон үчүн айтам, азанчы азан айтып идишин колунда турса дейт. Эгер убакыт кире элек болсо, тамагыңды жей бер дейт. Ошон үчүн мен азанчылар кээде бизде ушундай. Бири бияктан айтат, бири бияктан, 3-4 азанды бир 20 минут угуп бүтөсүндө бардыгынчы эртери кеч болуп. Кайсыга ишенишиң керек болот? Мен ошого карайм да, ушу чыгыш тактырып чай ичип отура берем. Качан көзүмө билингенде токтотом, ага чейин азан карабайм таптакыр. Бирок бул ошону билген адамдарга. Билбеген адамдарга этиеттик үчүн урматтуу бир тууганым, эмне алар ошол азанды же азан эмес саатты кароо өтө милдеттүү болот. Азанды эмес саатты. Календар чыгат го, атайын комитеттерден чыккан. Ошол календарды кароо аларга милдеттүү болот. Мына бу жерде айтат. Абдан жакшы сөз бар экен. Доктор Салахтын айткан сөз. وبهذا يتبين أن معرفة طلوع الفجر ومغيب الشمس يدركه الخواص ممن تمرسوا ذلك وتعلموه. Таң аткан, күн батканды илим алса дагы, бирок тажрыйба билбесе билбейт тууганым. Илим алса илимдилер бар, туура биле бербейт. Ошого кээ бир чоң аалым деп жүргөндөр чыгып алып кээде ката эле фатваны бере берет да, анткени булар ай көргөн, күн көргөн боюнча опут жок мында. Айтат да. Ошол хадис менен ачык болот бизге дейт. Анна ма'рифата тулу'л фажри, багымдаттын чыккандыгы, таң аткандыгын билүү. Ва магиби шамс, күндүн баткандыгын билүү, юдрикул хавасу, хавас адамдар гана сезе алат дейт. Бул өзгөчө сейрек адамдар сезе алат дейт. Миммен тамаррасу залика ва таалламуху. Ошону аракет кылып практикалап жүргөн жана үйрөнгөндөр гана бардыгы эле биле бербейт.
كما أنه يحتاج إلى صخراء ولا لا جبل ولا عمران فيها أو إلى بحر حتى يكون الأفق غير محجوب أمام الرائي. Antkeni anı kaçan tak bilesin, toş, su, başka işteki yok, bu tep-tegiz bolup turgandan tak bilesin da, bolbosun üylör tosup kalat, şamal tosup, sen çukurda bolup kalat, tosup kalat, başka tosup kalat, öte kıyın bir iş deydi. وهذا الأمر غير متيسر لعامة المسلمين. Bu Müslümanların jalpısı üçün oňoý emes mesele. لذلك قامت الجهات المختصة بتكوين لجان من أهل الاختصاص في ضبط الأوقات وإخراج التقاويم الروزنامات fi tahdidi avqati salati vel ibada. O şoň üçin atayın işler, misal üçin bizde muftiyat okşogan işkanalar atayın kalendarlar tüzüşöt, namaz wagtlary, ibadatın wagtlaryň. Ve yanbaghi lil mu'minina al-i'timadu aleyha. Muna oşol kalendarlarga tayanu musulmandarga wajib bolat deydi. Ha? Her kim çıkıp ay karaganga bolboyt. Her kim çıkıp gün karaganga bolboyt urmatly bir tugan. Sana kalendar gün, sana kalendar ay. Janağı sana Abu Hanife'nin maskağı Kur'an sünnet oşunda sana, oşunda ele. Sen Kur'an menen sünneti iştihat kıla albaysyň go. Ana mine kılasın, maskap karman wajib dep aytabız. Oşo siyaq aydy gündü göre albaysyňby? Sana kalendar karmaş wajib bolat. Senin ayın kalendar, günün kalendar, saat kır ayta beresin boldu. Ayak bişiň bolbasyn seneki. لأنه الأسلم لهم في عدم حصول فوضى وإرباك لدى العوام في إبادتهم وتشكيكهم في أحكام دينهم والله أعلم وإلمه أقوام. Antkeni omular emne başalamadıqa düşüp kalvaş gerek degen manide.